Reka tubasuhuze inshuti bakunzi ba Tele News tubahe ikaze ku makuru ndetse n'ibiganiro byacu bya buri munsi tubategurira nk'ibisanzwe. Ndimana irahari Jacques, turabasaba gukomeza gukora subscribe, mukore like ndetse na share kugira ngo ibiganiro n'inkuru tubategurira bijye bita bibageraho uwo mwanya. Ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi byari byarafatiye u Rwanda ibihano byatangiye kwisubiraho nyuma y'uko byagiye bishinja u Rwanda gufasha umutwe wa M23. Aha rero kwisubiraho nanone biraturuka ku kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'igihugu cya Qatar bitangiye kugira uruhare rwo gushaka uburyo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hagaruka amahoro. Nyamara ibihugu ngo byafatiraga u Rwanda ibihano ahanini bishaka kugira ngo bibone urwitwazo rwo kuzajya muri Kongo gucukura amabuye y'agaciro agaragara muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kibarirwa miliyari zisaga 24 z'amabuye ari mu butaka ndetse no hejuru y'ubutaka. Ubu ni ubutunzi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ni ubutunzi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubutunzi ni kimwe cya kabiri cy'ubutunzi bw'igihugu cya Ukraine. Amakuru yose rero hamwe n'andi tugiye kuza tuyagarukaho mu mwanya. Reka tubahe ikaze ku makuru ya Tele News, urubuga rugezaho amakuru kandi y'umwimerere. Icyo tubasaba rero nta kindi no gukomeza gukora subscribe, mugakora like ndetse na share kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bita bibageraho uwo mwanya. Mu mwanya nari ntangiye mbabwira uburyo ibihugu byinshi byo ku mugabane w'Uburayi byatangiye kwisubiraho nyuma y'uko bimwe muri byo cyangwa se byinshi byari byarashishikarijwe n'igihugu cy'Ububiligi gufatira u Rwanda ibihano. Byatangira kwisubiraho nyuma y'uko nyuma yo gukomeza gushinja u Rwanda gufasha umutwe mu 23 ariko bikaza kuba bibura ibimenyetso mu by'ukuri. Ariko abasesenguzi n'abahanga mu bya politike yo mu karere ndetse no ku isi muri rusange bo bakavuga ko nta kindi cyatumaga ibi bihugu byo ku mugabane w'Uburayi bishyira igitutu ku Rwanda bishinja u Rwanda, ahubwo ko byashakaga urwitwazo n'inzira yabajyana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugira ngo bisahurire umutungo w'iki gihugu, na cyane cyane ko mu gihugu gitekanye gifite umutekano uhamye, inzego zubatse, politiki nzima, byagorana ko wakinjirira ushaka gusara umutungo wabyo. Ariko mu gihe igihugu kirimo akavuyo n'ubundi, benshi mu banyaburayi baza bameze nk'abaje gutabara, ariko mu by'ukuri atari uko bakunze abaturage ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se n'ahandi bajya bikora muri ubwo buryo, ahubwo bafite inyungu bashaka. Ibi rero byigeze ko agana mu mwaka w'1956 ubwo Ubwongereza n'Ubufaransa bwashakaga kunyuranya na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku kigobe cya Suez. Icyo gihe abanyaburayi rero uyu munsi barasa nkaho bashaka gusubira muri icyo cyiciro. Abanyaburayi babuze ayo bacira n'ayo bamira nyuma y'uko nyine bari barahisemo kujya ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagamije kuzaza kuyitabara, ariko mu by'ukuri atari ukuyitabara ngo batabara abaturage, ahubwo bagamije kuyitabara banitabara mu mifuka yabo, ni ukuvuga ngo basahura ubukungu bw'iki gihugu. Ibihugu rero byo ku mugabane w'Uburayi kuva Trump, perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump agiye ku butegetsi, agiye kumaraho hafi amezi 5, hari byinshi bimaze guhinduka. Kuva perezida Trump nyine agiye ku ntebe yo kubura iki gihugu, hari byinshi bimaze guhinduka. Ibihugu by'Uburayi bimaze kugongana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika inshuro ebyiri ku myanzuro imwe batumvikana. Harimo kutumvikana kuri Ukraine. Abanyaburayi basa nkaho icyo bari bategereje kuri Ukraine cyangwa se inyungu bifuzaga muri Ukraine ntibazibonye. Icya kabiri ni ku Rwanda, aho u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, buri gihugu haba ku Rwanda rwakomeje kugaragaza ko rubangamiwe n'umutwe wa FDLR wasize ukoze jenoside hano mu Rwanda. Uyu mutwe ukaba ukorana na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nayo ikavuga ko u Rwanda rwavogereye ubusugire
bw'iki gihugu, na cyane cyane ko Kongo rero yakomezaga gushinja u Rwanda ko rufasha umutwe mu 23 ni umutwe urwanya ubutegetsi bwa Kongo, nyamara abagize uyu mutwe bavuga ko ari abakongomani barwanira uburenganzira bwabo bimwe kuva mu myaka myinshi ishize. Hariho rero icyo bita crise européenne de Suez. Iyi crise européenne de Suez abanyaburayi noneho batangiye gutinya, baravuga ngo iyi crise yageze ko hagana mu mwaka w'1956 si cyo kibazo twaba twongeye gusubiramo iyi kanare cyangwa se iki kigobe cya Suez. Icyo gihe ibyemezo hagati y'Ubufaransa n'Ubwongereza habayeho kutumvikana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nyamara Amerika icyo gihe yaje kubatsinda, binarangira Amerika isinya amasezerano asa nkaho ari cyo gihugu rukumbi ku isi cyoboye ibindi bihugu byose. Nyuma rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Qatar bamaze igihe bafite umuhate wo gushakira amahoro Repubulika Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda, hakaba harangira amakimbirane agiye kumara imyaka myinshi, aho buri gihugu gifite ibyo gishinja ikindi. U Rwanda kuba rushinjwa gufashwa umutwe mu 26, u Rwanda kuba rushinja Repubulika Demokarasi ya Kongo gukorana n'abakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994 bari mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR. Musa Balos, uyu nguyu ni intumwa ya Perezida Donald Trump, yavuze ko umunsi hagezweho amahoro arambye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hazatangira gusinywa amasezerano buri gihugu kikabyungukiramo. Ni ukuvuga ngo u Rwanda rukabyungukiramo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikabyungukiramo, akarere muri rusange bakabyungukiramo, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zabyungukiramo. Twibukiranye neza ko ibiganiro bijya gutangira ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa gatatu, ubwo Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yahuraga na Tshisekedi i Doha muri Qatar. Abanyaburayi bagize ikikango, bagira ubwoba bavuga ati nyaboneka ni ibiki bigiye kuba, twakoresheje ibihugu birimo za Angola tujya mu masezerano ya Nairobi ntibyagira icyo bitanga, hoherezwa ingabo za SAMIDRC, ingabo za SADC kugira ngo zijye gufasha Repubulika Demokarasi ya Kongo. None igihugu nka Qatar, Abarabu binjiye muri iyi deal gute, binjiye muri iyi ngingo gute? Ntabwo ari Abarabu gusa, si igihugu cya Qatar cyari kinjiye muri uyu murongo, ahubwo tubabwire neza ko na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nazo zahise ziza muri uyu murongo wo kugaragaza ko iki gihugu cy'igihangange ku isi kidashobora gusinya amasezerano ayo ari yo yose ashingiye ku bijyanye n'ubutunzi cyangwa se amabuye y'agaciro mu gihe muri Repubulika Demokarasi ya Kongo hataraboneka amahoro, mu gihe mu Rwanda hataraboneka amahoro. Ubufaransa nabwo bwaje kubona ko ikibazo gitangiye gukomera. Ni ukuvuga ngo mu biganiro cyangwa se bari kugira uruhare mu kugira ngo habeho ibiganiro, Ubufaransa bwo bwari bwarabitangiye mbere, ariko Antoine Felix Tshisekedi aza kugaragaza ko Emmanuel Macron ari inshuti ya Perezida Paul Kagame, bityo ko ataba n'umuhuza mwiza. Ariko muri iki gihe France toujours nayo yamaze kuba impliqué muri iki kibazo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo, Qatar zirimo, ibindi bihugu rero bisigaye byose, harimo Ubwongereza, harimo Ububiligi, harimo ibihugu nk'Ubudage, harimo za Canada, ibihugu bya za Denmark. Mbese ahantu hose Emmanuel Maxime Prévost, Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, abinyujije muri Union Européenne, ahantu hose yanyuze ashishikariza ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi gufatira u Rwanda ibihano. Babaye nk'abaguye mu kantu, baravuga ati karabaye, Amerika niba igiye kwinjira muri iki kibazo, Abanyaburayi turaza kuba dufite ibyago bikomeye, kuko ntabwo tuza guhangana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. DRC rero ni igihugu gikennye, ndavuga Repubulika Demokarasi ya Kongo ni igihugu gikennye kandi mu by'ukuri gifite ubutunzi bukomeje gusahurwa n'abandi. Ahangaha turavuga nk'ibihugu birimo nk'Ububiligi na za Canada bifite amabuye y'agaciro, rimwe na rimwe bagafata u Rwanda nk'urwitwazo kugira ngo babone uko barufatira ibihano. Kongo yo n'abaturage ba Kongo bumve ko batabawe n'ibihugu by'inshuti, batazi nyamara neza ko ibihugu ari byo bigiye gukomeza gutwara umutungo wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banki y'Isi
yigeze kwinjira muri iki kibazo cyo bita FMI, Fonds Monetaire International. Abo bose bajemo bavuga ko nta buryo Kongo ishobora yagira amahoro mu gihe iki gihugu nyine kigifite amabuye y'agaciro. Ibi byose rero ni ingaruka z'imiyoborere mibi yagaragaye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu myaka ishize. Leta y'u Rwanda igaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ahangaha ni igihe u Rwanda rwashinjwaga ko rucukura amabuye y'agaciro, rusahura ubutunzi bwa Kongo, abanyarwanda batunzwe n'umutungo wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ntabwo ariko biri, kuko leta y'u Rwanda kuri iki kibazo yagaragaje ko iyo u Rwanda ruza kuba rutunzwe no gusahura umutungo w'abakongomani cyangwa se w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwaba ruri mu bihugu bikize kurusha ibindi ku mugabane w'Uburayi. Leta Zunze Ubumwe za Amerika rero iba yinjiye muri iyi diro, batangira kubiganiraho. Trump abinyujije mu mucyo agaragaza ko buri gihugu gishobora kugira ibyo kibyungukiramo, ndetse murabizi neza ko ahangaha Antoine Felix Tshisekedi we yari yatangiye gushaka imbaraga mu bihugu byose bikomeye kugira ngo bimukize umutwe mu 23 ari nawe yitaga umwanzi w'iki gihugu, nyamara bakagaragaza ko bazakomeza kurwanira ukuri kwabo. Bamwe mu bayobozi rero batangira kuvuga bati nyamara karabaye, ndetse abatavuga rumwe na leta muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagaragaza ko iki gihugu ubwacyo Antoine Felix Tshisekedi ibyo ari gukora bisa nko kugurisha igihugu. Aha rero ibingibi byarabaye. Trump aravuga ati ngewe ikibazo ngomba kugikemura kandi tukagikemura mu mucyo. Ibi rero byaje gutera abanyaburayi kimwaro n'ipfunwe. Byinshi mu bihugu byatangiye noneho kuvuga ngo u Rwanda koko noneho ntirwarenganye, ibihano twari twarafatiye u Rwanda byari iby'ukuri cyangwa twarashutswe cyangwa se twaguye mu mutego tutazi. Maxime Prévost aherutse kuza hano rwose aza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abonana na Antoine Felix Tshisekedi ajya Uganda, abonana na Perezida Yoweri Kaguta Museveni ajya Burundi, abonana na Evariste Ndayishimiye. Ahangaha yari kuvuga ati nyaboneka Museveni dufashe rwose, nubwo ibintu bitari bimeze neza u Rwanda na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibe bikoranye turashize, ariko Museveni tuzi ko umubyeyi niwe wenyine ushobora kudukiza cyangwa se ushobora kuduhuza n'u Rwanda, umwuka uri hagati y'u Rwanda mubi ukavaho ubwiyunge. Ariko ngibuke ko ibyo byose byarabaye, uyu ngabo atinya kugera ku Rwanda, atinya kugera mu Rwanda. Nyamara Minisitiri Ambasaderi Olivier Nduhungire ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga ubwo yari muri Gabo aganira n'itangazamakuru, yagaragaje ko ndetse na hano mu Rwanda mu kiganiro aherutse kugira kuri televiziyo y'igihugu, yagaragaje ko kuba u Rwanda rwakwiyunga n'Ububiligi hakiriho igihe kirekire, kuko u Rwanda rufite ibindi ruhanze amaso, harimo gusinya amasezerano no gushaka uburyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu by'ukuri hagaruka amahoro. Ububiligi rero bugafatwa nk'igihugu nyirabayazana mu guteranya abanyarwanda, nyirabayazana w'ibibazo ibihugu byo mu karere byahuye nabyo kuva ahagana mu mwaka w'igihumbi magana cyenda umwaduko w'abakoloni binjira muri Afurika 1910 kuzageza ubwo bakolonije u Rwanda n'abarundi n'abakongomani. Icyo u Rwanda rwize cyangwa se akarere kize muri rusange ku Babiligi nta na kimwe kigeze kubabyarira inyungu, nta na kimwe cyababyariye inyungu uretse amacakubiri gusa twigiye ku Babiligi. Rero u Rwanda rwagaragaje ko atari umwanya mwiza wo kuba rwaganira n'Ababiligi, ariko noneho ibindi bihugu rero byari byashyigikiye ibihugu by'Ubabiligi nabyo byatangiye kuvuga ati ese koko bimeze gute. Hari icyo bise Europe Second Suez Moment, cyangwa se bishatse kuvuga wenda ko Uburayi bwagize igisebo mu bunigo bwa Suez. Aha rero barasabye cyane, ariko nanone bakabona ko n'ubundi bishobora kongera ko nyuma y'uko Perezida Donald Trump mu mezi 5 gusa amaze kubangamira ibyemezo byo ku mugabane w'Uburayi, ibihugu byo ku mugabane w'Uburayi. Ahangaha harimo ibyemezo by'uburyo
abanyaburayi bashukaga Volodymyr Zelensky, perezida wa Ukraine. Iki gihugu kikaba kimaze kugira ibihombo byinshi byatewe n'intambara, nyamara abanyaburayi bakomeza kugishuka ko bakirwanirira, bagiye ibikoresho. Aho rero Trump agiriye ku butegetsi, byinshi byarahindutse, ndetse bamwe bagira ubwoba, ndetse bamwe batangira kuvuga ko iyi ntambara nta n'ikimaze, nta nyungu irimo, batangira gukuramo akabo karenge, nyamara igihugu cyari kimaze kugera habi. Twibuke neza u Rwanda gushinjwa ko rufasha umutwe wa M23, rwari urwitwazo rwo kugira ngo babone uko bataka u Rwanda, bafatira u Rwanda ibihano, babone uko baza muri Kongo bavuga ko baje gutabara umwanzi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nyamara baje kwisahurira ubutunzi bwo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi rero n'ubundi bisa nk'aho bigiye kwisubiramo mu gihe cy'imyaka 70 ishize, kuva rero intambara ya Ukraine yatangira, Uburayi nyine bwayisanze inyungu zabwo zidahuye n'iza Donald Trump umenyerewe n'ubundi mu bucuruzi, basara nk'aho bari mu bihombo. Ibyo rero nyuma yo kuvuga ngo tuvuye kuri Ukraine igihugu nacyo gifite ubutunzi haba mu mabuye y'agaciro ndetse amabuye ari mu butaka n'ari hejuru, bakabona ko aho bidashoboka, bumva ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari insina ngufi, noneho bashobora kuza ariko bakaza bafite undi murongo banyuzemo wo gufatira u Rwanda nyine ibihano, wo gukandamiza u Rwanda, wo kugaragaza ko ikibazo muzi kiri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyatewe n'u Rwanda. Aha rero nibwo Trump amaze kumva yohereje intumwa ze muri Afurika hano kumugenzurira, haba mu Rwanda, muri Kenya, muri Angola, mu Burundi. Uyu ni Balos Musadi, intumwa ya Trump, uretse ko uyu nguyu yatigeze agera mu gihugu cy'u Burundi, cyakora yageze muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yanyuze hano mu Rwanda, aca muri Uganda. Aho rero nyuma yo kwibonera ukuri, icyaje gukurikiranaho ni uburyo bwo kuba ibihugu byagirana amasezerano, rero y'uburyo hashobora kubaho ibiganiro by'amahoro. Ariko nanone twibukiranye neza ko igihugu cy'Ubwongereza cyari cyaratangiye amasezerano yo kuba cyajya cyohereza bimukira binjiye muri iki gihugu mu buryo butemewe n'amategeko, n'amasezerano Ubwongereza bwaje kuba bivanamo. Iki kimwaro rero kije noneho nyuma yaho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitanze icyifuzo, cyangwa se zitanze icyo twakwita nka proposal, ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zaba zikomeje uyu mugambi, cyangwa se zifuza ko u Rwanda rwakwakira bimukira bavuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane ko mu Rwanda n'ubundi basanze ari igihugu gifite umutekano. Ikindi kuba gikorana n'imiryango irimo nka HCR, UNICEF, imiryango iharanira uburenganzira bw'impunzi n'ibindi, ndetse muri report cyangwa se raporo zitangwa bikagaragara ko nta kibazo gihari. Ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika byatangiye kuruko uko byaganira kuri iyi ngingo. Umubano rero n'u Rwanda n'ubundi igikomeza gushengura bimwe mu bihugu byo ku mugani w'Uburayi. Nk'ingero twatanga ni ingero aho abaminisitiri b'ububanyi n'amahanga bakomeje kwakira bagenzi bo mu bindi bihugu, nka Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yarutse kwakira minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cya Denmark, yakiriye wa Hongiriya. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika ejo bundi yari i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, yaganiriye na Emmanuel Macron ku bibazo birebana n'umutekano wo ku isi muri rusange, n'uburyo hashaka umuti w'uburyo ibibazo bigenda bigaragara ku isi byagenda bikemuka. Ni byinshi rero bivugwa ko biri guhangayikisha abanyaburayi. Baravuga ko badasinziriye, baravuga ko bababaye, baravuga ko Perezida Donald Trump ameze nk'ububikiye imbehe nyuma y'uko agaragaje ubushake bw'uko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bakwicara ku meza amwe, hakabaho ibiganiro. Ngira ngo ku itariki ya 2 z'ukwezi kwa gatanu habayeho imbanzirizamushinga, ndetse Minisita w'ububanyi n'amahanga Olivier Nduhungirehe yaza kubahura na Agnes Kaikwamba, bahurira i Washington DC imbere ya Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, uyu ni Rubio. Amasezerano rero basinye rero akaba ari imbanzirizamushinga biteganywa kuzasinywa mu masezerano ya Burundi azasinyirwa i Washington DC mu minsi mikeya iri imbere. N'amasezerano rero azasinywa bigezwemo uruhare n'ibihugu birimo nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine, Qatar, igihugu cy'Ubufaransa. Aha rero aya masezerano nasinywa azasinywa hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame, asinywe na Antoine Felix Tshisekedi, bari muri White House imbere ya Perezida Donald Trump. Iki gihe abantu bafite icyizere cy'uko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amahoro azaba agarutse hagati y'u Rwanda
na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahubwo igikurikiraho hakurikireho uburyo bwo gusinya noneho amasezerano y'ubufatanye muri gahunda zitandukanye zirimo ubukungu, amasezerano ashobora kugirira inyungu u Rwanda, ashobora kugira Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akamaro, amasezerano ashobora kugira Leta Zunze Ubumwe za Amerika akamaro, ndetse n'amasezerano ashobora kugirira akarere muri rusange. Muri ibi ngibi ariko ntihazibagirwa mu masezerano biteganyijwe ko ashobora kuzasinywa umutwe wa FDL wagize uruhare muri jenoside, kureka imvugo z'urwangano. Mu mwanya ishami ry'umuryango w'abibumbye niryo ryaje kuba ritangaza ndetse rinasaba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko iki gihugu cyahagarika, abayobozi bayo b'iki gihugu bahagarika gukomeza kubiba imvugo cyangwa se gukoresha imvugo z'amacakubiri zishobora gutuma igihugu cyajya mu kaga. Reka rero tubashimire mwe mwese aho muherereye, ibiganiro byacu byo birakomeza. Icyo tubasaba ni ugukomeza gukora subscribe, mugakora like ndetse na share kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bihita bibageraho. Nge ni Harerimana Jacques, mukomeze munogerwe na gahunda zacu. Bye bye, ciao ciao.